крымско-татарского языка. Усин Күркчеге бағышланған фікір инжелері адлы ақшам телшинасының шақси әл язмаларының көстерілмесінден башлана. Белі алим чоқызы студентлерге қырым татар тіліні теренже угренмеге илхамдырды. Шевкет Асанов муиндис оларақ өз зянаатыны журналистика саасына деніштірді. Ве Узбекистанда басылған Ленин байрағы газетасында Күркченің илми тәтқиқатларының нәшір етіп олды. Терен білгелі. Kimseye yaban söz айтмаған bir insan еді, öyle bir acayip insan еді. Усин Күркчи Бақшисарайда 1905 сенесі эснавчы қорантасында доғды. Яшлықтан очоқ оқы ве қырым татар тіліні огрене еді. Исмаил Гаспринскийнің семинариясында тәсел алды. Бакудаки Девлет университетінің бітірген сон Қырым институтының доценті олды. 1936 сенесі Усин Күркчи қырым татар тілінің орфографик луғатыны темеленден латин графикасы олған дерсіклеріні ве грамматикасына азырлады. Усин Күркчинің қайсы бір ішіні алмасақ, o fikircileri demek mümkün. Her bir işine. Hatta ki onun yazgan mektuplarına bakam da gerçekten de bir ne diyeyim bizler için bizlerini bir şeyge öğretici fikirler. Aşıkmayıq, sabırnen. Amma yaş alimnin muvaffaqiyetli karyerası bir yıldan son uzıldı. O apski alana Sovet lagerlerinde 9,5 yıl bulundu. Sonra surgun etildi. 49. senesi Kenede yakalandı ve azatlıktan 6 yılgaca mahrum etildi. Ama buna bakmadan Kırım tatar tilinin inkişafına büyük hisse koştu. Onun işi dalinin işinin kıyıslana bile. 80. seneleri tilşinas alim öz omorundan esas kitabını, frazeologik lügatını yazdı. Ona 5000'den ziyade idiomalar kirdi. Bu Kırım tatar edebiyatının kıymetli gururudur. Şimdi Усин Күркченің шақси архивінден bir kısmı İsmail Гаспринский adına kitapxanesinin fondunda saklanıla. Bu 2000'den ziyade sayfelik iştir. Her bir frazeologik ibare ilmi taraftan anlatılgan. Ama çok şahsi mektuplar ve kitaplar Özbekistan'da kaldı. Usin Ağa'nı o zaman getirmek gerek. Usin Ağa gibi adamını 90. senelerin başında. Çünkü o tilimizin en yaxşı bilgin o idi. Tilimizin esasını o koyacak idi biz. Kırım tatar alimleri ve jurnalistler eminler Usин Күркченің icadi mirası bugün aktualdır. Onların fikrince alimnin arxivini terenden öğrenmek gerek. Bu miras Kırım tatar leksikografiya, frazeologiya ve leksikologiya inkişafına büyük hisse koşar. Остались фрагменты из словаря Усина Күркчи. И я уже тогда подумала, хорошо бы, чтобы вот кто-то занимался фразеологией. Bugünkü kunde ise en büyük Kırım tatar alimi ana vatanına kaytıp olamağanına yazıksınmak kala. O Margilanda 90 yaşında vefat etti. Sultan Istakayeva, Dmitriy Nizavoy, Millet için.